जब तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूंगा मैं। जब तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूंगा मैं। Cini lo jaglu Hindi lunta hutenge asap sab luning tun jing titi tika hoglo diko nangi puta Hindi lunta hedi hut penge lunang jila son asap sab dunai tiko ang bonge hoglo ti manang tum kani jeta Hindi lunta jumi o kali yang dam ti na be kar jumi Hindi lunta lalu ti hoglo ko nang kani jeta Hindi lunta lek jumi kali ko ituna karbi lunta he sarbi jole khe lunta jumi tikat ko kang ho ne senge ala nang ju ji pune seng ha opaya ki jumi ta nàng lên stage lòng luôn son tay nàng phán gì video lên thì nàng tìm cọc play được luôn la putuan hey thank you good morning sir good morning sama thank you sir tang teo sama tu ni pini nàng tum phani si important na class nai wan pido de important na class jini kalang masar to me ulo bonta important na class ko pila sar acha tang te pini important na class ke la puhen lo English grammar hasar chokji now li class e pangcheng palo aja melo to te ante to tang de ni phanang than thaw somara tu English grammar adong kinang sot ang deng ko pilon te sar en sar gen ko malo nai thangna poke to jungkring nang ta melo English grammar adong kinang sot ang deng ko pima nang khanoi to ko payanam ko pin jong tel ho English grammar kinang sot ang deng ko pilol ho is tengi bu ko pilol ho ko pini tia khor mi se jana thang pro Ichana ơi jungkring nang ho do dong pasimu tur pama mate ni phanen sat nang khan po haglo sar English grammar ano he kinang sot ang deng tension helo sar tension chok chala bugui nang phan to chok chi ha tang te sar English grammar along kinang sot ang deng ke tension kali putte reson hello sir reson yes sir reson hello reson chok chala jolu nang thana to sar netting pute hedi tension takali la pen reson takali la pupute pension hello sir pension oyo samar kere nang tum landa nang chibi avang we ma English grammar along kenang sodang ding ke tension lo puke nang ni chibi avang we ma hala tum tua lang tum pake hat tension dang ho reson dang ho pension dang ho pipi erong kan jiram khab lang den ta tense pumiang besar is non si jo neta ekdom ini puri thul le sar chalo non ke teng ni lo neta nang ning puri le lo pi silan ke ting ni mati nang tum he an par yang pe phai ne lang jan tok thbu yo bi chiplang ko manang tum bai thom he bi chiplang ko ma sar exam nam ni pilang ma chani juni gon bang he pa jur kende corona joni bang final exam ma vidya lo kende la le sar lang he la pen sar moi tum hote hedi jong se final exam ma vi tet pute la sar corona joni he moni tum han number nang pi hedi nam pa undun chet de dei pondun chet sar ku peloni nang tum han number nang tipo mati nang tum ke ten salam mi gon chini le sar pila punanda sar non pen tanang than dak lo ni tum ke mu jong sini tum exam ki tok huta corona joni final exam pa cancel phak pute he number nang pidun o nang ji jong si number nang pidun o e pute he di zigzag dak na sar ni nang than dak lo non pen thit de je nang tum la hidam de lam he ne theng nang je ver tigri zigzag dak ji pulo ke ka phiri lo non ke lang ta sala piha nang kan je oi biklu piha thang ta gali sar nang ni class le pangcheng u tense class e pangcheng noi okay dang de jungkring tense ko bilo parang khan ta to ai sar la ana ke joy question se nang ka ju non heni ko nang mai than nang ele bu sit tan nang than te tense ke grammar long ke nang sot ang ding la so tense ke English grammar long ke kidu kar bi long ke thek long le oh yo sumar kiri English grammar long teleki tok le lo tense ke laki na hokla de lo laki na hokla de lo nang ni jibina dei oi ta sar tengi ni lo ante nang ke ta me la ting ni te dang te buglui ni phana than tense son kon lo ke ni je prang pora than dak sar ni je tense lam thang na chini le te nang le nang than thu de ne oh sumar ta the puma bor ita bor ye to chong lo dang te ni nang than po tense ke son thom ke la pohen lo present tense past tense la pen ke future tense al dilong lo bodi opaya me tan lo sar lage thal lang hu muni tang bong chi jang un tham ri arjuno present tense ke non apor phano past tense ke kedam tang apor phano la pen ke future tense ke non kewang ji apor phano dei chini lo la pen ke la tumang bong ta ang ding mate la tumang bong ke thak do lang la so son thom tense ang bong ta la ke mo phile tum chingwai lo nang chini lo opaya nice sar me olo aja ne non nang tumat heng no la so son thoma tense hedi isi example nang pipo dei an ken nang tum hedi ne khan inut nu nang khanoi past tense mane copy lao
present tense mane copy lo lapen future tense mane copy lo jok bo Jok di sir, example yang thana hai. acha ke chengsi example ke la puhen lo nang tum class 9 ke do ahut English grammar nang ke thana hut nang tum ne phan ni phu nang phalang no lap titi la ke copy lo past tense lo de la ke past tense lo chini lo ke di Oh nice, mo jera sir. Last sopi bang lang thana to. kalang ma arjun ante second bang ka ne nang tum phan ini question nang urjilo te nang tum nang ningal lopen semar thap semar phu po ne phan answer nang pi hut non nang tum ne phan ni phu nang phalang no bom lo la ke copy lo present tense lo la ke present tense lo nang chi pi no Very nice sir. Last sopi ke? la so phi mate ki jut sikela puhen lo ne nang tum phan class nang khan lo pute nang tum mo prang ta ne phan ni phu nang phalang no bom la de la hello future tense ke Arey, sir nang exam pul nang pike poma ni punang lut plain le lo. kalang ma to dang de chung kreng nang le ne phan khan oi past tense mane copy lo past tense definition ne phan khan to Thank you sir. Past tense plote lake apor aprang si chok de nang mate sir akam hedi aprang ke chok tang akam phansi mate apor ke dam tang phansi past tense plo la pen la so past tense long khedi la class nang thana bang phuga sarta ama tha gorom nai la pen ke la so akam already aprang ke chok tang nai la hen sir past tense ke oh arna